ithe na ria mwana na mutheru gutukeguo wikare ngoro-ini citu niguo tuikarage na wendani mwana wi wakwa atari nganja nitanoiga nimandika gutiga Etago Mosaimo wa Jerry Oko ni kwa Inoro FM ni mshie watu ginotana. Good afternoon, jitago Joy wa Masharia. Alright, kama kawaida kama dawa jabadi tumakiri jitago jamu wanyadhira. How are you doing? Godeja Ujaya yo horo tuko live, tumeanza live. Are we live? Thank you. Hey, yandile nayo muno makiri. Kwa nini baba? Ni de fiti na kirari ajuere oru ahora na mukimo Oru na gima ahora na mukimo hale aja. I know. Yes, aba isabari ya kwenu? Mimi niko fiti. Good one. Niko BA. Nice. Onadira tote mahida maigio muthi. Ndere nigetha Gordon ajukire na andu a technical. Twambiririe guthie live direct. Tunaenda teke vibaya tena sana. I know. Etiguo. Yeah. Gordon ni watu na andu a technical. Nikimuthi horerete o ndikuyu guo toro tu na baba guku ndirakire gai atiriri uyu ni ututhamirie muno kuria oru wanjira ati twana bioni ya korwo njikite maundu makwa kunu uratutanga ke tuikare gweko ndrenda uria onekane leta nikuonyeshe ala isabari ya Githurai. Leta nikuonyeshe Githurai kwema kwema vizuri tena sana hata kwetu kwema kuria mwena wa Nduberi maundu mothe makire sawa sawa kila kitu iko chonjo hadi gwite kwena ngui. Okay ndenda riri ni gucoka guku ndigũcoka kiria gwika ri ngomba gwikire rwimbo toru ndire kuo pio nduri we nduri kuo you are not here tombe riri tuthondeke mitambo wega sawa baruko fiti kwa nini sasa sababu hauko huku mimi nitakuwa huko peke yangu anasubua Gordon toka nje anasubua kuja na mzazi ule muge ukire tene aya ni thukaga aya mutigo tutaga gutuike iru ati agakafu ni kurehe we aha twende sasa Wambo isupu wakwane kekodiganira tondore